Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kusibanzo sekulethela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi abalandeli bamthandeni bakhombise-ke ukujabula nokwenama ngesikhathi-ke umthandeni-ke ededela-ke laphana-ke icwecwe lakhe-ke elifishane nje njengoba-ke sazi-ke ukuthi-ke umthandeni-ke umfoko amanqele uzodedela-ke i-albhamu yakhe ngazo-ke iy'teti laphana-ke ebusuku kuzosa-ke kube uLesihlanu athi-ke ama-Red Nation-ke sekuyi-hit kwayona le ngoma-ke efishane-ke ekhishwe yilona-ke igcwame elisha sebebona kuyiyona-ke i-hit-ke ezoba khona kulaphana-ke kwi-albhamu yakhe-ke umthandeni-ke umfoko amanqele mbukeli awuyizwele-ke nangu-ke umlandeli-ke kamthandeni-ke esho ngokusobala ukuthi ngempela-ke le ngoma-ke ihamba ngomthambo wegazi. Siyabonga. Bathi umthandeni obhek ayi kancane ezami ngiyazazi igcwala umayimaye yazi ngithi ngiyavuka lapha nje lapha ebusuku mangithi ngiyaphaphama ngithi ngidonsa umakhala ekhukhuni wami mangena ku-Facebook hayibo lolu nyanyavu lengoma olusho kamnandi kanje lolu nyanyavu lengoma elehla ngemthambo yegazi olusho kamnandi kanjena oluthi one more time cha ngibonile-ke ukuthi ubani sengididwa ile ndawo eshuthelwe kuyo le ngoma umzansi ngiyawazi umzansi awunazi indawo ezifensi kanje umzansi awunazi indawo eziserious kanje lapha akukho emhlanga akusisa nithini leyana bengiyibuka lapha le ndawo ngayibuka ngayibona le ndawo lapha ku TV kudlala iParis Saint-Germain le ndawo ise-France leyana lo music video uqoshelwe eFrance ngibuka nanabelungu laba bangemumva lapha phela kunanabelungu lapha ngambona umuntu omnyama endlula lapha ngiyabona ke lokho okunye lana amanye amasina ashayilwe lapha neDurban kodwa umusic video ke kumele ube nje umusic video kufuneka kube into efana naleyana into enalobo bokucikoza into enaleyanto into enevavavuma into enevayivayi nevayivayi ivavavuma kusazonyiwa wemadoda nazi iziteti seyisemnyango bathi umthandeni nobhek ayi kancane mina ezami igcwala umayimaye